Reka nongere ngusuhuze mukunzi wa Jean Nsenga Vispi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abapasiteri 10 bafungiwe ibyaha bikomeye harimo nk'ihohoterwa, uburiganya no gucura abayoboke babo. Turaza kumvira hamwe mbese ni iki bashinzwe. Aba 10 bamaze kugezwa mu maboko y'inzego z'umutekano. Turaza kurebera hamwe impamvu n'ibyo bashinzwe. Bibutse ko harimo abanyarwanda. Aba ni ku mpande mu bihugu byinshi bitandukanye ariko n'u Rwanda barimo. Tudatinze bibutse ko ariko kora subscribe. Umuntu wa mbere, mu gihe amadini afatwa nk'inkingi y'umuco n'indangagaciro z'ubupfura, hari bamwe mu bayobozi bayo bagiye bafatirwa mu bikorwa bibi binyuranyije n'ijambo ry'Imana risaba. Abapasiteri banyuranye bo mu bice bitandukanye by'isi bafunzwe bazira ibyaha bikomeye birimo gutekamutwe, ihohotera rishingiye ku gitsina, kwiyitirira abo batari bo no gucuruza abayoboke babo. Ibi byaha bikomeye byatumye benshi bacika intege ku kwizera abayobozi b'amadini, bituma hakenerwa ubucukumbuzi n'igenzura rikomeye ku mikorere yabo. Dore urutonde rw'abapasiteri 10 bamaze kugwa mu maboko y'ubutabera bazira ibyaha binyuranye. Uwa mbere bamwita Apollo Kaleon Kiboli. Uyu ni umunyafilipine. Yafashwe mu mwaka w'ibihumbi 2022 nyuma y'iperereza ryari rimaze igihe rikorerwa mu itorero Kingdom of Jesus Christ. Kiboli wiyitaga umwana w'Imana watowe yashinzwe gukoresha abana n'abagore bafite imyaka iri hagati ya 12 na 25 mu bikorwa by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Abatera ubwoba ko nibamwanga bazajya mu muriro w'iteka. Yashinjwe kandi gukoresha abayoboke be mu gusabiriza amafaranga yo kwishyurira ubuzima bw'ibyubahiro. Urubanza rwe ruracyakurikiranwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwa kabiri yitwa Terence Tony Elliott. Uyu nawe ni umunyamerika. Uyu mupasiteri wo muri California yatawe muri yombi muri Kamena 2023 azira uburiganya yakoreye inshuti ze, aho yabashutse gushyira imitungo yabo mu maboko ye abizeza inyungu ariko akayikoresha ku giti cye. Yashinjwe kwambura abarenga ibihumbi 238 by'amadolari. Ubu afungiye muri leta ya California. Uwa gatatu yitwa Robert Morris. Uyu nawe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahoze ari umuyobozi w'itorero ryitwa Gateway Church muri Texas, ndetse akaba n'umujyanama wa
Donald Trump mu by'umwuka yeguye muri Gicurasi 2024 nyuma y'uko ashinjwe gusambanya umwana mu myaka y'1980. Nubwo atarahanywa n'icyaha mu rukiko, dosiye iri mu rukiko rwa Texas. Undi wa kane ni Bishop Jean Bosco Harerimana na Jeanne Nsengiyumva. Aba ni Abanyarwanda batawe muri yombi mu mpera za 2024 bazira ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi nicyo gukangisha gusebanya hifashishijwe amashusho y'urukozasoni. RGB yahise ifunga itorero Zarephath Holy Church ryabo. Ubu bakurikiranwa n'ubutabera. 5. Kunguzayi Ngoni Nyamasoka, aha ni muri Zimbabwe, yatawe muri yombi muri Werurwe 2022 azira kwiyitirira umukozi wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya ruswa ndetse no kwigira umunyamuryango wa ZANU-PF kugira ngo yambure ubutaka bw'itorero. Urubanza rwe rwarangiye muri Gicurasi 2023 akatirwa gufunga imyaka 3. Nibutsa ko niba uri mushya urasubscribe, uramutse unayikunze wakora kuri like. Undi wa gatandatu ni Bishop Eric Ruona, uyu nawe ni Umunyazimbabwe, yatawe muri yombi mu Ugushyingo 2021 azira gukoresha nabi inguzanyo y'amadolari 700,000 yari igenewe kubaka ishuri ry'itorero Anglikani. Yayikoresheje ku nyungu ze bwite, yishyurira ibya mirenge n'ingendo zo hanze. Yakatiwe gufungwa imyaka 4 muri Mutarama 2023. Uwa karindwi ni Pastor Siraj Semanda, aha ni muri Uganda, yatawe muri yombi muri Mata 2021 aho yashinjwe kwambura abantu barenga 5,000 amafaranga abizeza ibitangaza n'ubufasha bw'amahanga. Yashinjwe ibyaha 12 by'ubutekamutwe ndetse muri Kanama 2024 yakatiwe gufungwa imyaka 5. Undi wa 8 ni Sheffield na Mary Bushiri, uyu ni Umunyafurika y'Epfo muri Malawi. Aba bashakanye bayobora itorero Enlightened Christian Gathering. Batawe muri yombi mu Ukwakira 2020 bazira uburiganya n'ibikorwa byo kunyereza amafaranga, byombi bifite agaciro ka miliyoni 100 z'amarandi. Bahungiye muri Malawi nyuma yo kurekurwa by'agateganyo. Gutabwa muri yombi bwabo byasabwe na Afurika y'Epfo, ariko Malawi yanze kubohereza. Ibyaha byabo bikomeje gukurikiranwa n'urwego mpuzamahanga.
Uwa cyenda ni Apostle Joseph Harerimana, uyu ni umunyarwanda nawe Yongwe. Muri Werurwe 2024 yakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo gufungwa umwaka umwe asubitse no gutanga ihazabu ya $750 y'amafaranga y'u Rwanda nyuma yo guhamywa n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ni umuvugabutumwa akaba umuyobozi w'itorero Rebu rishingiye cyane ku buhanuzi. Uwa 10 ni Santos Madavan, na Alita Cheyatanya, aha ni mu Buhinde. Uyu muyobozi w'itorero ry'Abahindu yahamijwe ibyaha byo gusambanya abana no gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Yatawe muri yombi mu 2008 akatirwa igifungo cy'imyaka 16 muri Werurwe 2009 afungiye mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu bandi bakozi b'Imana batawe muri yombi harimo pasiteri w'itorero Bethesda Holy Church Bishop Rugamba Albert watawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Akurikiranyweho gutanga sheki itazigamiye. Musenyeri Mugiraneza Samuel wari uherutse kwegura ubuyobozi bwa diyoseze ya Shyira, itorero rya Anglikani mu Rwanda, ukurikiranyweho icyaha cyo kunyereza no gukoresha umutungo wa diyoseze mu nyungu ze bwite mu gihe yari akiri ku buyobozi, n'abandi benshi bafungiwe ibyaha bitandukanye. Abibutsa ko iyi ni inkuru twakuye ku kinyamakuru Inyarwanda, niho iyi nkuru wayisanga. Rero niba uri mushya wakora subscribe, uretse ko tubagezaho ibyasohotse mu bitangazamakuru ariko biba bivuga kuri gospel, binyuranye n'abakozi b'Imana, inkuru zijyanye n'amadini n'amatorero, ku bahanzi bo kuramya no guhimbaza Imana. Reka ngushimire wowe twabanye, nibutsa ko gukora subscribe uba waguye umurimo w'Imana. Tuzahura